I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas ćemo da snijemo istorijsku temu, a pričamo o jednom najznačajnijem protagonisti Japana i koji je bio car ujednako i koji je skorije umro, a to jeste car Hirohito. Znači pričamo o ovom caru Hirohitu. Pa vidimo šta je, evo da vidimo kako izgleda car Hirohito. Car Hirohito je rođen 1901. godine u palati Aksaka u Tokiju, Japanu, a umro je isto u Japanskom carstvu, znači u Japanu je i umro. 1989. godine. I vidimo nešto, pročitamo šta je on uradio. Rast nezaposlenosti i siromaštva koji je podstakla velika ekonomska kriza 1929. do 1933. Pogodovao je jačanje ekstremnih pokreta ideologije. Sve rasprostranjeniji postao je osjećaj da poredak uspostavljen u Versaju predstavlja kočnicu ekonomskog i društvenog razvoja. U pojedinim zemljama jača je ubeđenje da se postojeći poredak mora izmeniti ako je potrebno i uz potrebu oružane sile. Začetak procesa koji je svet vodio u novi opšti rat dogodio se na Dalekom istoku. Dolaskom cara Hirohita na vlast 1926. japanski militarizam počeo je da jača, snažno pogođeni posljedicama velike ekonomske krize, vladajući društveni govi u Japanu pribjegli su osvajanju teritorija susjednih država. Godine 1931. Japan izvršio invaziju na kinesku provinciju Mandžuriju i u njoj uspostavio marionetsku vlast. Zapadne države garantni mirovnog poretka na tu intervenciju nisu reagovale. Tako je stvoren presedan koji su posle toga koristili druge države, a pre svih Nemačka i Italija. Ispunjenje Japana, a kasnije i Nemački iz društva naroda obesmislilo je osnovni cilj postojanja te organizacije, izgradnju stabilnog mira. Znači, u redu. Ovdje vidimo kako car Hirohito, on je bio car u Japanskom carstvu ili Imperial Japanu. Dobro, ovdje vidimo jednu značajnu sliku. Japanska vojska ulazi u Kinu. Ovdje vidite kako ovi konjinci šakojašu i oni ulaze sa njihovim konjima, vidite kako oni ulaze u Kino, znači oni ulaze u Kino, znači. Nešto pročitamo zanimljivosti, šta se tad dešavalo posle cara Hirohita, za vreme njega. Japan je 1902. sklopio svoj prvi značajan savez i to sa Velikom Britanijom jer se plašio ruske ekspanzije. Transsibirska železnička pruga od Moskve do Vladivostoka bila je u to vreme završena, a to je značilo da bi se trupe mogle brzo prebacivati na istočnu obalu i ugroziti japanski arhipelag. Uskoro se ispodjela ekspanzija japanske države prema azijskom kopnu. U ratu protiv Kine 1894. Japan je odneo pobedu, a 1904. i 1905. odneo je drugu značajnu pobedu u ratu sa Rusijom. Za vreme Prvog svjetskog rata Japan se nalazio na strani Antante i objavio rat Nemačkoj, zauzeo neka ostrva i nametnuo svoju vlast celoj Mandžuriji. Aktivno je učestvovao u imperialističkoj intervenciji protiv Sovjetskog saveza. 1918. svoje agresivne planove Japan je pokazao 1928. godine okupacijom kineske provincije Shantung, a zatim 1933. kad je zauzeo delove severnih kineskih oblasti. Ovaj agresivni akt osuđen je u društvu naroda, zbog čega je Japan demonstrativno istupio iz njega. Istupanje iz društva naroda dalo mu je slobodu akcije, te je 1937. odpočeo opšti napad na Kinu. Sklapanjem trojnog pakta s Nemačkom i Italijom Japan je želeo da obezbedi osvajanje u Aziji. Kinezi su međutim dalje davali otpor organizovan na dva fronta. Na jednom sa Chiang Kai-shekom, a na drugom sa Mao Tse-tungom. Japanski vojni uspesi podstakli su rukovodstvo zemlje da ide i dalje i 1941. Japan je mučki
napao američku pomorsku bazu Pearl Harbor na Havajima, što je Amerikance uvijek uvuklo u Drugi svjetski rat. Istovremeno, japanske trupe su prodrale u kopneni deo jugoistočne Azije. Za nekoliko mjeseci čitav daleki istok je bio praktično u japanskim rukama. Malaja, Indonezija, Filipini, Burma i Indokina, pa su čak i same granice Indije bile u opasnosti. Amerikanci su uspjeli da pobjede japansku flotu u nekoliko pomorskih akcija godine 1942. i 1943. I to je zaustavilo japansko napredovanje u toku 1944. i 1945. Američka avijacija je bombardovala japanske gradove, a britanske trupe su potiskivale japansku vojsku iz Burme. U avgustu 1945. Amerikanci su bacili svoju prvu atomsku bombu na japanski grad Hirošimu i praktično uništili ceo grad, usmrtivši više hiljada stanovnika. Nekoliko dana kasnije bačena je i druga bomba na Nagasaki. Sa istim rezultatom, Japanci su se odmah predali i napustili sve okupirane teritorije. Od završetka rata Japan je ostao pod američkom upravom sve do potpisivanja mirovnog ugovora 1951. Kada mu je vraćena suverenitet, danas je Japan jedan od vodećih industrijskih zemalja u svetu. Dobro, znači vidimo, Hirohitov otac je Yoshihito. Znači, Hirohitov otac je Yoshihito. Ok, ovdje vidimo kako izgleda, recimo, vidite, kako izgleda mapa Japana i Dalekog istoka. Ovdje vidimo ovaj kao kvadratić zelene boje, to je Japansko carstvo 1930. Ovo drugo kao sive boje, to je Japanska ekspanzija 1930-1941. Dobro, vidimo, vidiš ovdje Indija, ovdje vidiš Kina, Mandžurija, tu je i evo ga Japan, vamo, Koreja, Nova Gvineja, Australija, vidite. Ovdje vidimo nešto što je baš bilo super za Japan. Japanske trupe naročito su se vešto borile u džunglama u toku Drugog svjetskog rata i prvih godina navladale su britanske i druge snage. Pogledajte ovdje ove vojnike, vidite ove japanske vojnike s kapom, pogledajte kako ovaj kao nešto prelazi preko neke vode, vidite kako ima svoj karabin, pogledajte kako ovaj kao isto hoće sa ovim šlemom, pogledajte kako ide, oni su kako je lišće, ovo su sve neke džungle, prašume, pogledajte. Svojim bajonetima, kako idu, oni prelaze. Dobro. Ovdje vidimo nešto što je mnogo opasno za Japan bilo, a to jeste avgusta 1945. Japanski grad Hirošimu razorila je atomska bomba bačena sa jednog američkog bombardera. Ovdje vidim kako je to sve raznet, pogledajte tamo ovaj zamak, kako je raznet. Pogledajte ovdje sve kako je nestalo posle atomske bombe. Uvijek kako je sve nestalo, biše ova ženska plače, Japankinja plače kao sve je razorila bomba atomska, nedostaje će mi ovaj grad Hirošima. Ovaj kao kaže, ne brini se Japankinjo, mi smo preživjeli, važno je da nas nije uništila bomba. Ovaj vidio ga neki jadnik kao, šta da radim? U ovom razorenom gradu, sve je siromašno, nemam nigde para, povređen sam, sve je uništeno. Bolestan sam, nemam hrane, nemam vode, sve je uništeno. Pogledajte ovo kao kuća, pogledajte sve to više ovaj jadnik drži neku sliku. I kako ima neki zavoj na ruci, vidite kako nema pojma ništa, kako je mršavio, kako je, kako mu je faca, kao da je neki star deda, pogledajte. Vidite. Znači, kada je došao car Hirohito, militarizam u Japanu se povećao, znači, dobro se unapredio militarizam. Znači, vojna snaga u Japanu se povećala. A da vidimo šta je još bilo u Imperiji Japanu. Bili su tamo puno vežbe, recimo, u Imperiji Japanu se jelo iz limenki. Recimo, iz limenki se jelo neke kao nudle su se jeli, neke špagete su se jeli iz limenki, pa su tamo bili ti avijatori. Imate epizodu u My Talking Tomu, vidjeli ste onu epizodu u Shadow Fighter 3, kad sam snimao, pa kad sam ja imao onaj avijator outfit, avijator kap. To je sigurno japanski, pošto u Japanu su bili avijatori koji su bili kopiloti, tada nisu se zvali kopiloti kao danas što se naziva, nego avijatori.
Oni su avijatori. Oni su pored ovih pilota bili i oni su imali kao neko kapuljaču ili kapu s naočarima i pomagali su pilotu. Da svi recimo znamo da su ove, kako beše, kamikaze, da su kamikaze oni japanski piloti što su samoubice, znači japanski piloti samoubice koji su uništavali, koji su samo zakucavali avionima i bum, sami sebi razneli i sve to. To su kamikaze bili. Oni su i napadali sigurno Pearl Harbor na Havajima, američku bazu. Pa im je Amerika vratila atomskom bombom. To vidite. Ali tu su poznati avijatori, recimo pre kada je rođen car Hirohito, kada je Japan učestvovao u Prvom svjetskom ratu, Hirohito imao samo 13 godina, što nije mogao da učestvuje u ratu, ali posle on došao na vlast, znači on je tek kasnije došao na vlast. On je 1926. godine došao na vlast, kad je imao 25 godina. Ali to je mnogo poznato, pošto i ti poznati avijatori koji su leteli, pa čak su bili i oni drugi, nije samo avijator bio tu značajan, bilo su tamo puno vežba, recimo kad je Japan učestvovao u Prvom svjetskom ratu, imali su haubice, znači imali su oni raketni bacači ili haubice, minobacači kako god, znači kao topovi, ali haubice, imali su i haubice da su neki ovako, kako da se kaže, goli, ti Japanci morali su da budu, kada je bilo recimo leto, da su ratovali recimo, pošto Prvi svjetski rat je trajao do 1918. Završio se 1918. Znači trajao dotle. A tad su bili meseci, recimo u junu, julu, avgustu, sigurno su morali da se ovi Japanci koji su tada imali haubice, pošto im bilo vrućina, morali su da skinu potkošulju i majicu, da budu kao goli. Gornji deo gola im bude, da bi lakše donosili rakete i da bi mogli da ubacuju lakše da ispaljuju recimo te haubice. Ali dobro, posle su imali su ti Japanci razne vežbe, recimo imali su da znaju kako napadaju bajonetima, pa imali su neki štapovi kao da, recimo ako, da tako i da vežbaju prvo sa štapovima pre bajoneta, da vežbaju kako da nabodu nekoga, pa posle su morali da vise na nekim, kao neki poligon im je bio namešten, pa oni su morali da vise na nekoj merdevini, su morali da vise da ne padnu, sa jednom rukom, ne sa dve, nego sa jednom rukom, kao recimo kod Shaolina. Recimo kao kod današnjeg Shaolin treninga, kad mora da se izdrži. Tako su ti jadni Japanci radili. U Imperial Japanu ili Japanskom carstvu. Ali ono što je bilo značajno, jeste da je u Imperial Japanu star, ili na engleskom zvezda. Znači recimo u današnjem Japanu imamo recimo anime likovi. Oni su onako moderni likovi i eto. A pre anime bilo je car Hirohito kao glavni car u Japanu. On je i nije baš dobro, nije skoriji da je umro, ali već je umro znači 1989. je on umro. Znači možda pre 19 godina ili tako nešto. Ali dobro, vidimo. Znači, car Hirohito je umro u Japanu tada. Nije tada bilo to Japansko carstvo više, ali umro i u Japanu. U Tokiju, u Japanu je umro. Car Hirohito. A ovdje vidimo, evo još ako izgleda taj car Hirohito, pogledajte kako je on dobar lik. Vidite, to, evo ga, taj car Hirohito. Ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav.